nobuholi be-March and March akubanga kuhle lokho. Mase kuba khona izinsolo ezithi before baye kulomhlangano womhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango 3 million esiyonke, kodwa waqale kwakhipha ideposit o 1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye 1.5 million esiyonke imali kwaba 3 million. Zikhona ke lezo insolo ezinjalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela lo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethola imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyena, ukuthi ke ukuthi ngempela ikhona imali yaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na public ukuthi kunemali abayithola ukuthi imali clean, mhlambe ngaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe izintweni zabo ezipersonally noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimali yani, kodwa kubalekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebeyinikele kuona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo.